murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga mbagezaho amasomo ya gitari. Mutabonye indirimbo mwifuza mwayisaba muri comment. Isomo ry'uyu munsi ngiye kubagezaho indirimbo yo mu gushimisha Imana, ni indirimbo ya 94 ariko iri mu Giswahili, mu rurimi rw'Igiswahili. Ni indirimbo icurangiwe muri sol, do na re. Nukuvuga ngo na koro ya re, iri mu njyano ya 3 kuri 4. Ni indirimbo yo mu Giswahili. Sangiza kugira ngo aya masomo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mushindi, hunisafi na dhambi, hunifanya mushindi. Kwa kazi zote pia situmizi sheria, nijapofanya bidii, nikiria na kudhi, haiishi makosa, niwe wa kuokoa, haiishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe nijafa, nioshe nisijafa, nikungoja pochini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kukuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Sangiza aya masomo kugira ngo agere ku bandi bakunzi ba gitari. Murakoze.